Maya pa bakpo kay katamungan. Kaniting benal kapag musisyan, iyabe talap po karing kay katamang panalangin, ning makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Jonathan at Annabel Suplico, pamilya ng Alex at Karen, pamilya Soto at Pineda, pamilya ng RC Gregorio, pamilya ng Marina Teodoro, pamilya ng Librada Agustin, Odi at Luz Kiambao, Paraking Aldo ng Quebaitan, Reynato at Lydia Santos, Luz Kiambao at Nena Ingal. Paraking special intenciones daring St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021-2022. Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan, Ruby Garcia Pamintuan, Mark Herald Dalay, Rosana Ferreras, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Michael at Nida Orquico, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, at Teresa Tapia. Paraking malagwang kabaldanan at kaligtasan dari Alfredo Arce Sr., Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luder Lopez, Corazon Rivera, Severina Linsona Javier, Marios Pasyon, Josephine Palafox, Emeline Entakaw Ainowe, Donato Jonglay Sr., William Tonggol, ading sablang kapatadtang masakit. Para mo naman king kapasalamatan ng Mr. and Mrs. Ray Paborito. Para king pamantabi at proteksyon ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alang-anggang kapainawan na rin kapatadtamong Mayango Bie, Di Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Pero Salinda Cailao, Eligio and Magdalena Madrid, Hernan Lacson, Marcelo, Dolores, Roman, ading sablang kaladwal king purgatorio, ading alanang makaganakapa karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners. Si Claude Tamo po para king Horacio Imperata. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan ni. Adon mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami. Laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami. At may kamate na karing dakal a tao. Adon mingini keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod. At yat meke kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. At palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong nitutukan, maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin nila rin pekapon ming pambansa at lokal,
Ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At gawanda iti e makasalikot at bukod nung para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamag kapilit mi ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi laring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing ni salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarilira, ing pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawan na, umayap na lasanang malalagwa, igatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang-anggang kapainawan, deng miyango na biye. Pagkalam mo kay kami, ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakat mi, para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayran kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilitan ng Kristong ginumi. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. E musane pa sa wili ing aklis mi keka king kakulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Ang lagyuning pampo nga nakampong Espiritu Santo. Amen.
Anting batong pamilya ng Diyos, may dipon-dipon tamungan, king lagi nagipa, ang buning anak, ang buning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamang Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagon ng banal na Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At kay ka antimurin. Kakaluguran, king kataymikan daring kay katamang piluplupan at king mitmong kapakumbaban, ganakandalangin iyat sisyan, ding sablata mong kakulangan. At aduan tamo, ingkalam ng pakalulu at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Iyag kastaya pungining miyag nanagna ning kapanisyan. Magkumpisal ko, king Diyos, sa mayumayang tuto, at kay kayo kapatad, uling mi kasalakong bina. King isip, amano, at dapat, at miyaliwang kakulangan. Ulinitay panagapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sa Anghel ang Puan Santo, at kay kayo kapatad, ing panalangin ng buking Diyos, ginuda mo. Ing Diyos, sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at king pangabataw, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Papa
O Diyos, sa sibuling sablang tula, inganak mong Yesu Kristo, inadad na kaya kami at karing sabla, ing masaya ng balita, ning kekang kapatawaran at piya. Ding puso mi manatili lang balisang kang era akit, ing kabaynawan at kapayapan keka. Bustan mong ing tula mo, maging tula me. Ing lugod mo, maging lugod me. Ing pamananggap mo kaya kami, maging masaya mi sanang pamanyalubong, karing kekeng kapatad. Kaya benang Yesus at syubusan me, libutad naman ning kapagsubukan, maging masayala sana ring komunidad me, at makatakman kingalang kupas aligayang sidya mo para karela. Itingan po aduan making kapamilata ng Kristong Genume. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Sophonias. Kulisak ka king tula, o anak ng babae ng Sion, Israel, kulisak kang masikan. Magsaya ka't tumula king puso mong kabilugan, o anak ng babae ng Jerusalem. Ingginu, inalilana na ing atul amisal dakkeka, at tinabi na no ring kasalang mo. Ingginu, ing ari ng Israel, at yubo sa liyo. Ala ng dewakan, asukat mo sang pitakutan. Potang miras na ingaldo ito, miras inganti kanining amanu king Jerusalem. Sion, katatakot, ding takdemu, mo no babalag, mo no paboren mga lambot, ingginong kekang Diyos, at yubusal mo. Metumyang mayupayang talapagligtas, magsayayat tumula keka, kingkeyang lugod. Ibayo na imbyemo, terakyang kukulisak, nitnong tula, king uli mo, antimo ng aldo fiesta. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Ing dalita pakibat, kulisak ko king tula at saya, uling busal yu, at yu ing marangal at banal ng Diyos ng Israel. Kulisak ko king tula at saya, uling busal yu, at yu ing marangal at banal ng Diyos ng Israel. Ing Diyos, yang talapagligtas ko, ya ing kakong panaligan, at tala na akong pitakutan po. Diri na akong upaya at sikanan, ya ing kakong kaligtasan. Nung makananong makaibiyatula, ing danum king mau, makanyan lang tumula, ring memalen ng Diyos, potang liligtas na lang. Kulisak ko king tula at saya, uling busal yu, at yu ing marangal at banal ng Diyos ng Israel. King Aldo iti, kaya kang idalit, pasalamat kayo king Ginu. Maus kayo king kayang lagyo, ibalitayo karing sablang bansa, ing depat na, ipamalitayo, ban mi parangalan yang lagyo na. Kulisak ko king tula at saya, uling busal yu, at yu ing marangal at banal ng Diyos ng Israel. Dalit kayo king Ginu, uli ning mayap adapat na. Pabustan yung iting balita, miras ka rin sablang bansa. Pabustan niya ing balang metong king Sion, kulisak at dalit. Uling marangal niya, ing banal ng Diyos ng Israel, at manuknangan niya, busal ding keyang memalen. Kulisak ko king tula at saya, uling busal yu, at yu ing marangal at banal ng Diyos ng Israel.
Pamasangibag king sulat ng San Pablo, karing tao Pilipos. Tumula ko sanang parati king pamibiyebiyeyong makayagong king Ginoo. At iulit kong sabihan, tumula kayo. Pakitanan nyo lang mayap alog ding sabla, malapit na yung datang ing Ginoo. E kayo pa'y balis sa loob, nune king sablayong pamanalangin, adwan nyo king Diyos ing kaya kayong kahilangan, at king pamanyawad yu, eyo kakalingwan pasalamat kaya, at ing kapayapan, alalagpus king abot ng isipan ning tao, pagkalum na sa kaya kayo ning Diyos. Ing kapayapan na yan, ya ing papanatili, ing pangayagom yu puso, at kaisipan kang Kristo Jesus. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapo, panparangalan ng mayang pabalita. Itangan po, ing Espiritu ning Ginoo at yu kanako, uling tiburana ko, bangi panaral ke, ing maya pabalita, karing pakakalulu. Ing Ginoo manatili yake kayo, At keka ang timurin, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Nung makanyan, naning sukat ming daptan, ngarang kinotang ding tao kangwan. Nga nang may kibat, ninuman ning may kaaduang kapibla sa imalan, sukat ning idake ing metong ketangala. Ating ninumang ating pamangan, sukat nalang dakayanan ding aliwa. Linapit lake yaring mapila na talapan yung ilbuis, ban pabinyag at kitnande. Maestro, naning daptan me. Pekibat na karela. Eko sisingil sobra, king sukat yung singilan. Kit nandyan naman ding mapila na sundalos, ngara. Ikami naman, naning keking sukat daptan. Pekibat na karela. Kayo kukwang kwalta kanino man, king kapamilataning puwersa, o king uli ning pamamatakot. Managyo na kayo king sweltong tatanggapan nyo. Ing kapanayan da ring tao, migmulang meragol at pigmulande iwan. Inisip da, king yana siguro ing Kristo, inya nga ng wan karelangan. Ako bibinyagan da kayo king danum, dapoting meto nga maigit upaya kesa kanako datang ya. Kuman karapat dapat ang yang kalag mo, karing tali ng sandalyas. Binyaga na kayo king banalay espiritu, ampon king api. Daralaning kayang sabungke, banang dala na tikawani ing trigo king sepo at tipuna na king trigo, king bangan at dulokana, ing sepo king aping matatda kapilanman. King niyayaliwang paralan, agyaga na lang wanding tao, kabang panaral na karela, ing mayap abalita.
Pakamalan kong bininyagan ng mayap ng balita ng kagatang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Mayapayabak po kay kayo ang sabla. Nino po kay kayo ring ating cellphone. Mali yayata ing kutanggo. That's a silly question. May kading gustong kutang ko kay kayo, yapin ini. Ilang beses na kayo may malit cellphone? Ilang beses na kayo may malit cellphone yun? Sabi ra po nganing panahong iti, kakano makainking panahon nung alakang cellphone. Totoo ita. Halimbawa, sasabihan mo king taong kasabi mo, kay paakasabi nga mo. Kay papiksabihan nga mo. Madalasing burina po palang sabihan nita, yapin ini. Kay paakachat nga mo. Kay pa chinat nga mo. Ale? You know what? One of the most popular media of communication today is the messenger of Facebook. Messenger. Lahat yata tayo may messenger po. Kaya bata ka, kaya matanda ka, marunong kang mag-messenger o gamitin ang messenger. Impong kaklasikong pari, ing metong karing kaklasikong pari, yamong EJ, alayang Facebook account na, pero atin yang messenger na. Makanyan, laring aliwa. Alalang FB, alalang Facebook, pero atin lang messenger. Inyapin po apansinan nyo po ang paksabihan tayong metong nga tao nang sasabihan ta kadalasan kaya. Di nga liwa, sasabihan na, don't text me, just message me. Don't text me, message me. Nga tamo king taong kasabi tamo. Inyang may labasan na paruminggo po, may kaabiriyata mo. Inyang milabasan na paruminggo po, mika problema tamo king internet connection tamo kani king St. Jude. Kumupubalo nung phase 1 mo, ingamanuan ko. Opo ta, buong village. Alang internet connection, more than a week ago, if I'm not mistaken. Alang Facebook, alang messenger. In short, alang internet connection. Karakal na rin may lungkot, may papangutang la. Nanong sangkan? May siraya po pala, itang internet connection box, tamo keniking St. Jude, itang cable box. Inyapin, alayal lang dial toning landline. Alang Facebook, alang messenger. Tamo makatanggap messages, at makanyan mo naman po, tamo makapag-send messages. Karakal na rin may lungkot. Karakal na rin may dismaya, ang gakapilan ngara. Bakit? Because nowadays, social media like Messenger, like Facebook, it has been our social life. Inyapin po tang alayo ing metong kareti, siraying biye mo. May siray nga gana-gana. King may pasaga ebanghelyo po, kalupa niya mo inyang milabasan a Domingo, nung apansinan nyo, inyang milabasan na Domingo, iti makapatungkulaya kang San Juan Bautista, ang yaman ngeni, ing tutukuya na, ning katlo ng Domingo, ning Adviento, San Juan Bautista, yapamurin. Saint John the Baptist is the messenger of the message of God. And in the person of Saint John the Baptist, the messages of God are being sent. The messengers are being received. Bakit? Kasi eya sira isan Juan. Kasi po sira iwan amaminyag. Like Saint John the Baptist, we are the messengers of the message of God.
Ngeni, nung emo ayayatad ing mayap a balita ning Diyos, ko naman po sasabihan na sira ka kanita o kulang ka kanita. Ang sinasabi ko lang, baka naman may mali sa'yo kung bakit hindi mo naiahatid ang mabuting balita ng Diyos sa kapwa mo. When we talk of the message of God, nano yini? Ano ito? Ngening Domingo, ausan tayo pong Gaudete Sunday. Today is Gaudete Sunday. Inyano nga pansinan nyo po, eya po purple o violet, ing susulod ko, ngene. Uling makapatungkulaya iti, king amanong magsaya o tumula. Gaudete Sunday, eya kule lila, eya kule violet, ing susulod ning pastol. Inyapin dapat iyak mame, iti king kapag masusyanta mo, it turned into pink. Alala pong kebalwan ting tatagala politiko, kening susulod kong kulay ngene. Nepo, bala na kong misip kanita. Today is Gaudete Sunday, and it so happened that the color reserved or intended for this celebration is color pink. Sininjan tayo, ing pink kakandilanan din. Gaudete is the Latin word for rejoice. Rejoice. To rejoice ay hindi lang magsaya ka. To rejoice, ito rin ay tumutukoy sa salitang magalak ka. Eka mo kabud magsaya, tumula ka. Nga na, mas malalam ya. Aliwala kabaldugan dating adwa. Tumula, tumula ka o Israel, kekadatang ya ingen Manuel. Isang malalim at nanunuot na galak na nanggagaling sa kaibuturan ng puso ng tao. Magalak kayo, nga na, magalak ka. Kutang, what is to rejoice? What is to rejoice? To rejoice is to have joy. And the message of God is joy. King mi pasagi ebanghelyo po, nganing Domingo, nung nga pansinan nyo, may kintala, puso, ring tao, king pamanaral ng San Juan Bautista, nabuhayan ng loob ang mga tao sa pangangaral ni Juan, nanong gawan mi, nanong sukat ming daptan, ngararing taong pabinyag kayo. And this is what John the Baptist told them. Nung ninuman kay kayo, yung ating adwang baro, yung ating adwang imanan, sukat na yung idake itang metong ketang ala. Nga na. Nung ninuman kay kayo, yung ating pamangan, sukat ng idake o ibiyemo rin iti, karing mangailangan. Nga na. Bakit? Kasi isip na pong San Juan Bautista, ikit na kanita karing tao, na maging self-centered na lareting tao. Ing sarili mong pamangailangan ding si kasuda, ateda no po balo, ring aliwa, ding karelang kapara. So the advice of John to them is, give, share. Upang magalak ang inyong mga puso, magbahagi kayo. Ito ang sinasabi ngayon ng ating ebanghelyo. Upang maging magalak ang inyong mga damdamin ninyo, magbahagi kayo. Nga na. 2 weeks ago po, adwa na pong Domingo, ing milalabas, inyang kaibat na ning misa ko keniking parokya, tegala na ako ning metong parokyano tinyang kayabe. Palug na ako sana, king kwarto ko, among, nga nang makanyan ka na ako, ning metong parokyano. Nano po ita, nga akong makanyan. Among, kasi po nandin, dimdam kay po kasi ngumilyayo, at habang gityo po, na atin kayo pong Christmas dinner party, ding pari, king vikaryato tamo. Among, nano po nga sahop ko, nga naniting parokyano ka na ako. Linapit ya, nano po nga sahop ko, pwede ko po bang sumawo? Among, nga na ka na ako, kay ba't mi pagkwentuhan kami, bandan tauli, nga nang sinabi ka na ako niting parokyano. Among, kuswelo ko po kasi, ing makasahop ko. Nung karing aliwang tao sa sahop ko po, mas lakwas na, keni po, king parokya tamo. Anak na ako, niting parokyano. Bala mo po yung kakalukuran ko, kapilan pa mo, minessage na ako, nga na, among, malapit na po yung December 24 at December 31.
Padalanda ko pong hostyang mga ragul pa si bayo, ban kanita ating kayo nga gamit, king Pasko at bayong banwa. No nga pansinan nyo po, balang misang may tinis tamot, misang bayong banwa, sindagul lang palanggana, ring hostya tamo. Ining kakaluguran ko yung adala, mamye ka na po. Kay ba't po, mig-reply ko kaya nga ko, o Brad, salamat ne nga kung makanyan, pero makarine na ragu keka, liwa mo akong didinan mong mga ragula hostya, dakal la ring paring, didinan mo kanyan. Pota maging pabayat na ako keka nga, kung king kakaluguran ko. Bali po yung maging reply na ka na ako, nga na, among, eko po pabayat kako, grasya ko po. Nga na. Among, eko po pabayat kanako, grasya ko po kanako. Nga na. You know what? People full of joy have this positivity of seeing happiness in seeing people being helped. Lawan nyo, once happiness is shared, it doubles. Putang masaya yung meto nga tao, ikit may masaya, maging masaya ka kaya. Putang malungkot yung meto nga tao, malulam ya lupa, lululam ka naman na lupa. Ale, at king palagi ko itang parokyanong linapit ka na ko, at ining kakaluguran ko, ang mag-message ka na ko, makanyaning panamdaman da, matulala, potang magkalubla, potang mamiyela. Sa mga ganyang klase ng tao nga naman, buhay ang presensya ng Diyos sa kanilang kalooban. Sa mga ganyang klase ng tao nga naman, galak ang naihahatid nila sa kanilang mga pinagbibigyan. Bakit? Dahil nagagalak din ang kanilang kalooban. After all, joy is the presence of God. And with God, whatever it is joy. And with God, whatever it is joy. Itamungan sana po, maging kalupa tayo, San Juan Bautista. Manatad, mayap abalita, karing kay katamong kapara. Manatad, emo kabud, itang akit da, ing mayap keka. Manatad, yapin itang ating kang gawan, mayap karela. Ing makasawp ka, ing makadake ka, ketang agyuna ning puso mo. Ban kanita, maging matulaya, ing biyemo. Talagad ka man po. Sasalbantaya ko, in Diyos, igpang mayapayang tuto, linalangking banwat yato, at kang Yesu Kristong anak ng buktong nga ginutam. Di ang agliking upaya ni Banala Espiritu, may bayit kang Santa Mariang Virgen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut. Tinipaya ka ring mete, hingkat numaldo sinupiyang nebie, pepaitas siya banwa, makalukulok, mananing Diyos, ikpang mayupayan tuto. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kung ka rin mabiyang ponde nga mati. Sasalpantaya ko, king Banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din Santo, king pangapatao da rin kasalanan, king pangasubirang niyating mete, at king biye alanganga. Amen. nung tutumong demuting tula po sa damo, may kaduling sapat, ingay katamong panga Kristyano, manalangin damo king Diyos ning tula, batang parating may biyebye, king kayang kapayapan at tula, karing balang kaydonan, ngayongan pong maniga po, Ginoo, ika ing sablaming tula, ulitan niya po. Ginoo, ika ing sablaming tula. Para king Santa Iglesia, ban parati ring ipahayag ing Ebanghelyo, anti ing masaya ng balita ning maragulatula, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ika ing sablaming tula. Para king marimla ng yato ning pamangasiwa at pamangawa, ban pasibayon long dinan pansinding tao, at abalit ing diwa ning tula at saya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ika ing sablaming tula. Para ka rin kalulu at daralan kasakitan, bana pagkalugta karela, emu ing karelang kailangan, nune ayat at karela, ing pali ning kekatang lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ika ing sablaming tula. Para ka rin hanggang Kristiyano, ban mabiyasa tamong manatiling payapa, busal din kapag subukan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ika ing sablaming tula. At para kay katangan,
Ban mikadiwata mo king pamagsisti, amagawang pikaylian karingke katang sarili. Ipanalangin taging Ginoo. Ginoo iking sablamin tula. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayatuanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Jonathan at Annabel Suplico, pamilya ng Alex at Karen Santa Cruz, ding pamilya Soto at Pineda, pamilya ng RC Gregorio, pamilya ng Marina Chodoro, pamilya ng Librada Agustin at Odi at Luz Kiambao. At para king anibersaryo ng kebaitan dari Renato at Lydia Santos, Luz Kiambao at Inena Ingal. At para king espesyal intensyones dari St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021-2022, Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Ruby Garcia Pamintuan, Mark Harold Dalay, Rosana Ferreras, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Michael at Nida Urquico, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, at Teresa Tapia. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Alfredo Arce Sr., Mylene Soberano, Bensong Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Severina Limson Javier, Mario Pasyon, Josephine Palafox, Emily Takaw Inoue, Donato Dionglay Sr., William Tonggol, at ding sablang kapatid ng masakit. At para king pamanantabe at proteksyoning Banalay Espiritu, king pamilya ng Ani Razon at king pamilya ng Antonio Josefina Guevara. At para king alanangkang kapay na wanda, ring kapatid tamong meya muna bye, lalong-lalo na, de Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Fe Rosalinda Cailao, Elio at Magdalena Madrid, Hernan Lacson, Marcelo, Dolores, Roman, at ding sablang kaladwag im purgatorio, at detangala ng makaga na kapakarela, ipanalagin tala king Ginoo. Ginoo ikay sablaming tula. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos sa Ginoomi, pigdala mo kayong katimawan kapamilatan ng Jesus sa yanak mo. Mibiyebye kesa na karinggamad mo, anting metong amalayang balayan, at anting tawan ning maragul atula. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Alam
Manalangin kayo kapatid, banay kay katamong daon, matanggap ya, arapan ni Diyos, sipang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoo, iting daon karinggangat mo. King kapuri at kaligaya ng kayang lagyo. King kaya katamang nga kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo manano na sanang itingay na iyang pangmi, king kasalpantayanan at lugod, maging metong yang alang patlud a sakripisyo, king kekang dangalan, at tunay ming Eucharistia at kaligtasan. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya ka ang timurin. iyat na yoring pusuyo, Makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulit ang pasalamatan dagang barati, at numan karino ipa Diyos kingalangang katlubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginume. Inyang migpakumbabaing may kisaut ke kami anting daw, ti paranay tang binalak mo kanita pang minuna, at biglat na para ke kaming dalan pa turo king kaligtasan. Ngeni, panayan miyay tangal dopo tangi Kristong Ginume, magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita maging ke kami asanay tang kaligtasan na pengako na, hangeni panenayan miking mitmong kasalpantayanan. Ulinita, kambering sablang kororing anghel karin banwa, daralit minggegang ligaya. Layon makiabe kami kingalantok ng dangbamamye kapurian keka at ngaming ang kakanta. Tunay ka pinbanalo, ipay kay manibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume. Ing pabanalan mo sa nareting ayin kay Espiritu mo, panmaragay kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon ko sa loob, king pamaylas at kamatayan, kinuha ning tinapet, pe pasalamat ya keka. Pira sune at binyene karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kinuha ning kalis, pasibayang may pasalamat kay ka. At binyaning kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minom ko kaniti. Iti ing kalis ning ganakong daya. Ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta may patawaran na rin kasalanan taptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan.
gaganakan mi o ipa yung kamatayan at pamanyugli ng mebya ng anak mo. Darawon miya keka iting dinape ng biya at kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matambang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng may sulusulo. King katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting metong ning malalay espiritu. Ganagan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatuban mi ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, ni Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pari. Ganagan mula naman, ding kapatad ming pepay nawan at manenayang supling biye, at ding sablang meyang na biye, lalong-lalo na, ni Norma at Fero sa Linda. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria, ing Birhen, indo ning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo, Isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburiyan king keka baning panahon, puriyan dakat baligayan, kabamilata ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambena kaya ipagpayuhayang tutur kagum ning banal na Espiritu pupuriang dakat parangalan manggahan kinalalangga po, ang timong anak ng inampun, ang gagatamong maya pagino, maus tamang inikaya karingamanong tiro na kaya
Ikabas mo kami o kinu, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasopa ning kay kang pakalulu, parati king may ikabas king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapang apos. Uling kaya ka ing kayarian, at ing kayo pa yan, at ing ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo, karingkay kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang bilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimuri. Ipakit tapo ngening misasan metong tamo, king kapayapan. Diyoin kay katamong mayap at malugod ang Ginoo Yesu Kristo, yung kordero ng Diyos sa malalako king kasalanan ng yato, nuwan laring mayaws king dulang ng kordero. Ginoo, ang matampang tanggap kaya ka, dapat ikasmiyay nga mano mo, bumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Bundok-bundukan patagannya, aking sama
Manalangin tamo. Talakad tamo po. O Diyos ning pakalulu, ipagkalub na sana kaya kami niting Eucharistia, ingke kang dibinong kasaupan. Ikabos na kami, karing kaya kasalanan, at isadya para king aldo ng kebaytan, ning kaya kaming talapagligtas, aginumi, ngenit manggaman king alam angga. Amen. Lukluk tampo para king mapila na announcements. We are now on the third Sunday of Advent. In a few days' time, we shall be welcoming our Aguinaldo Masses or Simbang Gabi. The evening Masses, which are in English, are from December 15 to 23 at 7:30. The dawn or early morning Masses, which are in Kapampangan, are from December 16 to 24 at 4:30. We celebrate our first Aguinaldo Mass in English this coming Wednesday evening, December 15 at 7:30, and our first Aguinaldo Mass in Kapampangan on Thursday morning, December 16 at 4:30. Please take note of the following. On December 19, our Sunday Masses are at 4:30 and at 9:30 in the morning. There is no 5 p.m. Mass. The 7:30 p.m. Mass is the Aguinaldo Mass for Monday, December 20. Our Christmas Eve Mass is at 10 in the evening. On Christmas Day, we celebrate Masses only in the morning at 7:30 and 9:30. Our New Year's Eve Mass is at 8 in the evening. On New Year's Day, we celebrate Masses only in the morning at 7:30 and 9:30. Other details or updates will be announced in our Masses as necessary. Thank you. Talakad tabo. Inginu manatili yagay gayo, At keka antimorin. ito kuyo ring bundukyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. Atin tamong dake king kabalisan at kaligaligan na kalupa da ring sabla, makanyan man, paulining tiwala tamo king Diyos at king tahimik tamong kapanaligan, king parati ang malapit kay katamo, manatili ing kay katamong kapanatagan at tula. At busta niyong ing tula tamo bilang Kristiyano, makapanawa, kambena, ning bendisyon ning mayupayang Diyos, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, miyampang ne, umen ako ngan ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat king Diyos. Isang pangitula, isang haling masaya, e na po malapot